Hey le, Kelvi International to Zion Street le Dorpui Bara Bazara, Kelvi Marketa intan kan omringe. Mi patan no pangachanga puitling hak omchikim na ahian, sel run pui nei me kani. Branded coat suta, za a som thumachanga somnga in car discount ani a. Coat sale cheng sang ni le achung lam a omvek. Coat suit leitan kamis athona du than emo. MRP changa cheng cheng sang khat discount kalpui me kani. Tin siam chat ngai a omani po in kan siam sak theye kwan than du than tur a omba ka mani du danangin order thei rengani mi pata mizo mi pa in thuam na shang po kan nei bok kelvi market a thil zor reng man to taka zor a omloti min lo sha sakla min han pan ve ngei donia intan kan namtan kelvi international Mizoram Court House Dorpui Bara Bazar Aizol Beng Rishat na har sa tanayte kumsong paruk chuang lai lo enkol to Millennium Hearing Center. Millennium Center aizol chuan kovel thiam na ngason na ang zelin beng dar thatak tak omna huna zira ma niya tongman fiatura in adjust hey. Artificial Intelligence AI mang beng dar te. Battery mang le man ngai lo rechargeable beng dar te anneya. Certified Audiologist hemilama thiam na big degree nei nge yin lo puyang che. Ima mo dan milin du thantur chi shrang oma ilei nu kum engmo chen thengin har sat na inei pon an pui thei che. Beng kom ze chi enkol ol sam tak waterproof ni bok beng kwa no chi langsar lo le lang thei lo chi te a veke Millennium Hearing Center D4 Millennium Center Aizol phone 8132840581 Rancho siam na marin tlak le ming cha National Productivity Award trum nga ngot dong to ISO certified ngat Baramati Agro kut suak vokcho chu Mizoram a leithei na omta e Baramati Agro vokcho hi imamo ang zelin anote cho big starter a chan that na puitu grower tal an hun thlenga pek tur finisher te a oma Baramati Agro vokcho chom vokte hi an thau nalin an sa amuk tha a an sa po a hang bik le tin an taksa a hriselin pul hri le na ta sang laka aveng himin an taksa in nat na shik ado chakhle bok Pvt popular le sofit te hi a that em awangin vitamin le mineral hlom ti hiala soyani a acho hi pek ne mangai lo awangin a hek lo hle a hlom le amala leidu tan dor thei kan ni a aizol pon kan thon sak thei boke Thar Feeds distributor Baramati Agro ngai zel le Thar store dor pui Inchung hall biak inle restaurant manatan avoi khatnan Mizorama fans are luxury designer fan showroom zonuam aizola honanita fan thom bingching velo whisper quiet technology ni in summer and winter mode ne ni a clockwise le anti-clockwise severe tir thei current mang claim a blade color po in chung mila customize the ni Dining room, kitchen, bedroom le living room mila omzene design shang ne siamani. Ceiling niam tan le fan da na tur siam lok lo tan po har satna a omlo. I living room ceiling te moina na chandelier ni bok fan ni tel bok chandelier hiron leivete. Remote control mangin speed direction le lighting a control theya. India Ram Hotel changkang le milar te poina anin ti mu mek hi iban pha ka lo om ve tereng mai. Kan showroom a atakin ron mu vela atiang zok nge yang Phone number 8697905810 le 9233137933 a biak thei reng kan ni e Aizola in chung thua moina changkang le in chena bungrwa chi shang du thlan tur tamsi omna mun man tlom le cha affordable price save lines lunglei road chwampuya hiana omringe rondor ve nge yang che in chung chena bungrwa premium level chachung chuang chachangkang chi shang tam tak du to ka thlan theina square feet sing khatla ya zaw showroom safe lines world bank rota a omboke apan to chinten anjong changzel anya o ron pan vengi turin kan so macheu safe lines lunglei road chuampui safe lines world bank road Fogland Park Khang
Mizoram Sarkar ruah manangin vo ina tangkhan so thing shal chan tura ruah manima se Sarkar in revised price abituk chu asan deba wangin vo inbi ka so thing lei tura nom relo. Oil gas rent chem in zirtir na saksham 2025-26 to vo inkan Chief Minister Pulal do manahonga Mizoram oil gas Zonet chu chakso ka kalpui ani theina bo zui zel ani ti asoi. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman nimin khan sarkar kum Thar sangni sumni paruk samni pasari atan Union budget chu parliamenta aphara kum kalmel ka budget ayin za apasari point pasari inapung. US President Donald Trump pan India in Venezuela duel thei aleitur thua puang. Zonet chungkwate chibai ule zorin pi hlondo kania Chanchin Thar ilongai thang u. Mizoram Sarkar ruah manangin vo ina tangkhan so thing shal chan tura ruah manima se Sarkar in revised price abituk chu asan dewa wangin vo inbi ka so thing leitur anom relo. Zonet changa Mizoram Agricultural Marketing Board Co-Chairman Advisor to Chief Minister handholding ni bok Dr. K.C. Lalmal Somza Vasoidanin Mizoram so thing ching tu ten man zok le rate in ang tlang an shal theinan Mizoram Agricultural Marketing Board in so thing rate hi an bituka vairang te atang ahlat zong te in so thing leitur ten an leina tur rate hiam ber minimum rate siamani a hi asang bera cheng somli pangale an hiam ber cheng somli ani a heng aman an bituk hi sang anti dewa wangin buyer zinga leingam an omlova vo inbi ka chuan aman an bituk anga la an omlo ni an sha thua soi Dr. K.C. Lalmal Somza wa chuan minimum rate an tuk chu akha to ka ennon tura ruah man sa a atira so thing reti sanan aman bituk hi anti sang lui ve hleka abo ruak an thlir zelanga chumi mil chuan atulangin thutluk na siam zel ani don ti soin hemi chungcha ngai tua hian tun kar chungin an thut khom arin thua soi puan tongin Mizoram Sarkar chuan thlai thar than bik so thing ayeng shing marcharo le munphiaro ti chu vo ina tanga leitan turin arwa mana so thing bik hi buffer stock siam tolovin direct in secondary collection center atanga shalvek to turani a kezi khacheng somnga aya sanga shar ngei tum turani a atlin launa a ero chuan support price an no kha le ani don ani support price hi mimal account a thun ani don awangin so thing ching tu te chu sarkar in bana kai hnuaya an thopui Bank, State Bank of India, Mizoram Rural Bank, Mizoram Cooperative Apex Bank, Industrial Development Bank of India le Union Bank of India te account hontum sham turin angenani. Oil gas renchem in zirtir na saksham 2025-26 to vo inkan Chief Minister Pulal do manahonga Mizoram oil gas zonmek chu chakzo ka kalpui ani theinan bo zui zelani ti asoi oil gas renchem in zirtir na saksham hi Indian Oil Company Limited IOCL malak na in kumtin hapta ni chung kalpui thinani a vo ina meniko Mizofet petrol pump pa hon na inkhoma hian Chief Minister chuan oil gas Mizoram ain todel theina sarkarin theito pancho a mipuiten an in chunga pipe manga gas connection an nei theina tura ruah man gas pipeline connection chu chak taka na thome kani a tuna hian Tripura atangin pipe hi phum mek ani ti soya Mizoram oil gas pipe phum mek po chakzo kalpui ani theina nan bo zui zela green energy lama po mason theina rem chang an nei te chak takin an thok mek ti soi pulal do man chuan India chu oil gas a ala in todel lova an mamoza asomriat vel churam danga tangin an lalu thina heti chung hian khovela oil gas mang tam pathum na an ni phaka oil gas an man tam hian boruak chia siam chuaka chu mishing hrisel na ti chethei ani pialama thingle mau le sikle sa ten an chiat pui boka wangin an man konga an film khura chola an ren chem chuan sumle pai an ren ti na ani pialama ramgo an duat ti na ani thuat soi supply minister Pubilal Chanjawa point oil gas ami puin har satna an tolo nan thei to pan chhuati soya Eirong bolna gas big chu nyang nar zo kan nei theinan tuna hian muakhang gas boarding plant an tuai tharmeka tuel theya har satna an to thin sukyang turin a che khol na oil depot nei tumin ma an lame ti soin oil le gas chuni tin mamo an angin helam buai pui tu le mi pui hne na sem chuak tu te chu
mipui rong bol tu an ni te sha a mipui in har san an to lo nan thanem ngai taka thokzel turin acha ani voina saksham 2025-26 honne inkhom hi IOCL Deputy General Manager LPGE Puzet Lungdi Manakai Shwaya Mizofet Managing Director Pula Shwai Tuang appoint hu soya kumin saksham 2025-26 a hian thupuyatan conserve oil go green ti manani a hemi chung hian kong sang sangin oil le gas ren chem tura inzir tir ani don ani Petroleum Planning and Analysis Cell India chinchia danin kumsangni somni pali somni panga chung kha Mizoram in diesel metric ton za som pakwa point pani bial le LPG metric ton somthum pali point parukan manga Mizoram puma LPG distributor somruk le petrol pump za som panga omin wahana changa alandanin lir thei nuai li sing ni sang ni zaruk somruk pakhat vel zia lu ani to ani Agriculture Minister Pupisi Vanal Ruatan Sarkar Kumthar Sangni Somni Paruk Somni Pasare Budgeta Thar Leina Tur Sum Chu Hand Holding Nuaya Da To Lovin Budget Head Shana Da Ani To Don Ti Asoi Voina sa PM Party Pisa in Khoma Agriculture Minister Chuan Union Budget Session Ne Meka Nimina Union Finance Minister Pinirmala Sitharamanin Union Budget Sangni Somni Paruk Somni Pasare Aphar Ruala 16th Finance Commission Aphar Ta Ka Mizoram Sum Mutur Apung Don Ti Anshia Chu Thillomom Takani a Hei hian ZPM kai shwai Mizoram Sarkar chuan pathian kai shwai na an chang zel ti chiang takina lan terani ati Pupisi Vanal Ruata chuan in thanma an lo intiam to angin Sarkar chuan ni kum khan thlai thar leina tur budgeta an da a heti rual hian thlai thar leina bik chu budget her shana da lovin hand holding a da chu an ring ngal maya hei hi Shethiam reng chungin mitam takin thlai thar leina tur budgeta da lo angin an soya Assembly House a nge po Thai Thar Leina Tur Budgeta Anda Chu Khonge Ti in an Zot Luya Hetiang Zona Hi Aum Tolo Nan Chief Minister Thupek Angin Sarkar Kumthar Sangni Somni Paruk Somni Pasari Budgeta Chuan Thai Thar Leina Tur Sum Chu Hand Holding Nuaya Da Tolovin Budget Her Shana Da Ani To Don Ti Asoi Pupisi Vanal Ruata Chuan ni kum khan India a so thing rate chia a kezi khatcheng som pathuma changa cheng som panga vel chawani awangin a leitura an biak te po an local lok theilova February ni somnia aret asan lo chuan sarkarin an la ang an tiangin kezi khatcheng som nga in an leya ashal hun to thlangin support price nen kezi a cheng som nga in an leitwan thei ti asoi kumina ero so thing rate chuni kum a in a thasheta a lei hun tura sarkarin atiam thlen ma Kezia cheng som thuma shal te pon oma kumina so thing shal chu support price mo takal puyani dona ashal no ko nga so thing chung ching tu te po marketing board ro man na zo ma sarkar malak na longai chang thiam turin cha ani Agriculture Minister chuan Mizoram so thing that big na chu India mai ni lo khovelin ashatan meka India chimlam karnataka le Kerala chevela so thing leitur tam taka omchungin damdoi an man na satawangin an lei thadulova Tuna Mizoram so thing leitura local tamber chu South India lammi an ni a Mizoram so thing chu organic certificate nei lo ma se anram thar ain an leidu zok ti an soya Mizoram so thing thar thatbik na chu an zuar chuak dona aleile shalkonga in clear na omlowin so thing phurtu chu MNF le Congress pa po ni se an so thing chau en chu in kezia cheng somnga in an le sakzel don ti asoi Sarkar lai Buile State Sarkar in Chatling Khoma Changa Suman in Chanchin Share of Central Texas Changa Mizoram Sum Don Tur chu za bial point panga atangin za bial point panga paruk pali ati punani Union Budget Session ne meka Nimin Khan Union Finance Minister Pinirmala Sitharamanin Union Budget Sangni Somni Paruk Somni Pasari Apharwalin Union Finance Ministry in Kumngalo Tur chunga State Sarkar in Sarkar lai puya tanga suma mudan tur arwa man 16th Finance Commission aphar ngala heta hian 16th Finance Commission nuaya Mizoram Sum Don Tur chu 15th Finance Commission a in apung dona 15th Finance Commissioner Share of Central Texas atanga Mizoram Sum Don za abial point panga ni chen chu 16th Finance Commissioner chuan za abial point panga paruk pali ani to dona Mizoram Sum mutur punna hi cheng vai bel che sang khat vel tling turanga yani heti rual hian chiatling khoma tanga sarkar lai puile state sarkar sum insem dan kalphung chu ti dang lamani lova chia mu zong zong atanga za somnga pakwa chu sarkar lai puina changa abak za asomli pakhat chu state shang shangin anin sem donani 16th Finance Commission Noya Share of Central Texas atanga state sarkar sum don tur hi marchak state zinga Mizoram le Assam chawa punga abak state dang zong chu 15th Finance Commissioner ansum huain atlem zok donani 16th Finance Commission hi sarkar kumthar sangni somni paruk somni pasari atanga mantan durani a kumsang ni somthum pakhat somthum panni thleng man durani
lir thei hmanga che swalna thleng theila ka film khur tura inzirtina Thar road safety month sangni somni paruk chu in khan transport minister puwanal hlanan ahong Mizoram State Road Safety Council Board Saya Transport Directorate Conference Hall Road Safety Month sangni somni paruk honna a hian Transport Minister chuan Road Safety Month chu mipuite himna tura ngai poimo hun ani thule Road Safety chuan kongpui mangtu zongzong lir thei khal tu atanga lir thei chuang tele kong sira ke kal te thlenga huam thu soya sarkar chuan infrastructure chale dan thar te siamin keng ko thin ma se lotling tur chuan mipuite thlop na angaya lir thei chu mihring ta na poimo rualin a khal tu te film khurlawa wangin chung ko tam taka hong theya nunna chan na chung ko tlak ran na ram tuilei lo na thlenga thlen theya wangin an film khur atul ti asoi puwalal hlana chuan India a kumtin lir thei che chwalna le chumi kai hnwe thi le hlia man punga che chwalna thlengzinga za somsari vel chu lir thei khal chakwang ani a nikum chung kha Mizoram a lir thei che chwalna tum somsari pathum thlenga mi somnga parukan thi a liam somli panga anom ti soin mi puite film khur tore na cha Mizoram a po kong pui a tha chho zela ama ani lengan tlan thin chu reilo te thlen zung zung thei to awangin film khur de turin lir thei khal tu te le mi puite asoma tuna road safety month an man tur chu mitinin andin hunin enfiana hun tangkai thil thar zirna le shiat nun na hun document fel lo chin fel na hun ata na mang turin asomani Transport Director Puala Ramoy point Khovel Puma lir thei omsong song singa za pakhat chu India mi ani a Khovel Puma lir thei che swalna thleng za som pakhat chu India thleng ani thunga wangin film khur turin mi puya cha ani kumin hi Mizoram Road Safety Month man ani tumli na ani a thupuya tan film khurla inun hum him roti man ani ahona incomi Transport Secretary Pusila Ruayana kai shwaya Transport Joint Secretary Puvi Zaithan Moya kai shwayin Road Safety Month thutiam soirwalani Road Safety Month man chunghen Transport Department le Police ten khawle zwalin lir thei an endik dona office le zirna in changchanga in zirtina kalpui ani donani Lunglei West Bill to MLA Putila Limpu and Chief Minister Pulal Doma kai shwai sarkar malak na zara Mizoram in 16th Finance Commissioner Sum Tamzok adong tur chu thilomom tak ani ti asoi voina ZPM Sauran Headquarters Lunglei Pisa in Khoma Lunglei West Bill to MLA hian nimina Union Finance Minister in 16th Finance Commission apharta ka Chief Minister Pulal Doma kai shwai na nuaya Finance Department in theitop an chwa zara Finance Commission masa ayin Mizoram sum don tur chu za abial point panga parupalia apung chu alom tak zeti soin department darim taka thoktu te hna lom thu asoyani putila limpuya chuan chimmi puiten kong pui than nei theinan aizol thenzo lunglei road siameka CRRI in kong design tura atiangin layer estimate bel ani awangin na achaklei theilova na thoktu te khol an lo swam vele boknen mi puite beise angin an thok chak theilo chu poeti thu soya mi puite beise ang taka na an tho zer thelnan theitop an chwa mek zel ti asoi MPCC PSC member Putiti Zotan Sangan Leng Puiram Le Chungchanga DC account ta poisa alu niya chia Mizoram Sarkar in CBI General Consent atnu kirna order ati chuak ne ina soya mak ati thu soi voina Congress Bhavan in Khoma Putiti Zotan Sangan chuan Leng Puile CPRM IAF te hne na leitil Chungchanga ZPM le MNF in CBI chui an chau MMA press conference ana satakin anin beya Congress te po CBI chui thei tura FIR the lu turin an phu chungchanga sarkar thale fel fai an inti ani chuan an mani nge in CBI chu chui tir se a in me hle don ti asoi putiti zo than sanga chuan IAF ne na ramshal chungchanga thil makber chu DC account a poisa aluni nikum ju ni somni pasaria chia Mizoram sarkar in CBI ne na general consent apek no kirna order ati chuaka anu lok July ni khata gazette notification a chuak ngal ti asoya poisa lo thlen rualin CBI consent anu kirte te a FIR the lu tur le chui tura antile si chu mak ati thu asoi putiti zo than sanga chuan revenue minister in Thar lakhom tu te akom na MNF te khan an kuya an phuna tuyan leya tia asoi lain chief minister in North Chita ani angin kalpui ni to mai se ti in ziak boxi chu thil dik lawani ti shereng chungin an siam thangam talo nge chief minister nge in ashal na sum te po kan it vea ati kha tuna tan hian emni ti chu an zona ani thu soya revenue minister in Henry la remsang hlon mual ming alam mia lo te khathil mak takani thu soi
ngeng pui wildlife range duty ten in rin ni khan long tlai ram chung tui phal ruama savakap tu mi pahni le an man ruwa an man long tlai zonet correspondent thu don danin ngeng pui wildlife range duty te hian tui phal ruama savakap tu mi pahni lal tlan zuala long tlai bethel veng le lal biak liana long tlai veng pui chu tui phal pe nga lo changin sawa somthum paruk le thelei panga ba ka aka na atana an man air rifle pahnian man saka hengmi te hinimin khan long tlai district chief judicial magistrate ma ashwai ani nuwa nimin tlai khan long tlai district jail ada lu an ni hengmi pahni hi sawa an ka zinga pathum chu schedule 1 hnuai mi ni in abak somthum pathum chu schedule 2 hnuai mi ani a thelei panga an ka chu schedule 2 hnuai mi ani schedule 1 hnuai nung cha ti hlum hi kumthum ayatlem lo lung in tan le cheng sing ni sanga ayatlem lo choi ti ra shem tur ani M6 project director Dr. Jane Aral te in mar chak chalai te rui hlo le h laka an filim theina tura inzirtir na le mani din mun in shian atana inzirtir na be pui thang na tur Northeast Multimedia Campaign Red Fest chu zirtom ni hian aizo la nei ani don ti asoi voina aizo press club pathuthar la khom tu te an komna Dr. Jane Aral te chuan Red Fest ambwa sai tur chu National AIDS Control Organization na ko le Mizoram State AIDS Control Society M6 tang dunin an bua sai ni dona heta hian Northeast State Pariat Arunachal Pradesh Assam Meghalaya Manipur Mizoram Nagaland Sikkim le Tripura atangin State AIDS Control Society Project Director le State AIDS Control Society hotu te baka nako Additional Secretary le Director General te antel dona heng State Pariat zai thiam te antel don bok ti soya remoi mga HIV AIDS awareness nei tum ani a Northeast State shang namzia rang pho chwa ani don ti asoi M6 hotu te chuan multimedia campaign Red Fest hi kumdanga po nei to thin ani a Nagaland a nei masak ber ani a kumtin state shanga nga ani china kumin hian Mizoram in athleng dona he hunakal khom thalai te hena HIV AIDS dar zel tur laka invena le inzirtir na nasataka kalpui ani don ti an soi Northeast Red Fest in atum ber chu thalai te hena HIV AIDS chungchang zirtir ani awangin state shang atangin stall bua se ni dona heng stall ate hian state in atanga State AIDS Control Society ten HIV chungchang zirtir na manro shang an pholang dona he program hi M6 YouTube channel a live pek chwa ani don ti an soi Sports Minister Pulang Hinglova Marin sa Futsal Championship a khel mizo paruk te lompuin ahlan South Asian Football Federation bua se futsal in el na hi kumin January ni som pali atanga ni som ni paruk chung khan Thailand a nei ani a he hi hetiang in el na tum khat bua sai na ani a India squad player som pali ko jinga paruk chu mizo an ni a chung te chu Jonathan Lal Rongbo la zotlang Aizol Vincent Laltwang Zela tlang nuam Aizol H Lerin Zola Electric Veng Aizol ke ro lua puya tui khwatlang Aizol lal sang ki ma electric veng Aizol le lal som puya electric veng Aizol te ania India hian match rukatangin voi thum hne na changin voi ni draw result an neya apum puya pahni na anni voina heng mi te lompuina hian sports minister Pulang Hinglova Mar chuan India team ma mizo thalai parukan tel chu alom om hle a international ani to chuan engthila po kong a ol sam to ngai lawa mizo player hetiang zat India team antel theile India team in silver medal ala thei chuan mizo zinga theina sang a umti atilanga theitop an chwa zela poimo don ti asoi sports minister hian India team atel mizo player te hi Mizoram Sports Incentive Cash Award semle huna antel ve theitur thuasoi Aizol Mayor Pularin enga sailawin ZPM party in MC in Tlanchuan hupura wangin anti khotlai ri ni in angai thei ti asoi voina MNF pisa namru na inkoma Pularin enga sailaw chuan ZPM ka ishwai sarkar en chin du in mipuin an thlangklinga kumkhatan sarkar hnu maya in thlanna shanga ZPM chuan chakna an changjui tame ulova VC le LC in thlanchu phur takin ahun mai nan kalpui luya chuta po chuan an beise an phalona sahle a tunaya LADC in thana ruling party ZPM chu an chaklo le hle a hengte awang hian AMC in thlanpo hi an huphura anti khotlai tari ni in angai thei ti asoi Aizol Mayor chuan Aizol khopuin chakjok a ma son theinan MNF ka ishwai sarkar khan Municipal Act 2008 siamin Aizol khopuya municipal din ani a AMC chungchanga MNF chuan nei tu ni na an nei angin Aizol khopui maso na tur malak na konga Aizol khopui moina le maso na tur anda masafo ti asoi
niti ayokin masona ko nga ti tur poi mo panga abituk ti hlotlin na tura sampurna ta abhiyan 2.0 abuat sai rei ek rd block kalpui tur chu vo inkhan dampabial to mla dr alal thanglia na hong sampurna ta abhiyan 2.0 hi kumin january ni somni paria ta tanga april ni som pali thlenga rampuma aspirational district ka kalpui tur ani a hemi pola rei ek video conference hola sampurna ta abhiyan 2.0 hona inkhoma hian dr alal thanglia na chuan he program hian mi puile no pang hrisel na lam hoyak malak le din mun choi kan chu atum ber pakhatani a hrisel na ko nga ma an son theinan sarkar malak na pia lama mi puile ngo te point mo phurna an nei ti an shia ta theitop an chhuwa ve atol ti asoi inkhom hi rei ek video office assistant pularin moena kai shwaya rei ek cdpo pilal sang loi le dr elina van zau puiten sampurnata abhiyan 2.0 ni phungle malak dan tur sang an soi fi ani Longklai District TB Forum chu an chairman Longklai Borsap ni bokpu doni la ro sanga hovin vo in khan an thukhoma TB umbo konga malak dan tur sang an soi ho Longklai DC Conference Hall a thutkhom na a hian Borsap pu doni la ro sanga chuan TB umbo turin department pakhat malak na chawatok lawa department zongzong ba ka NGO Kaushan le mi puiten tho ho thiam apoi moti soin sarkarin TB umbo turin National TB Elimination Program akalpuya TB Forum hial dinani a sarkar malakna a thanem ngai taka tho zela poi moti soi inko ma hian Longtai District DTO Dr Remlal nga kin TB Muk Bharat Abhiyan Phase 2 kalpui dan tlang pui soi fi a Phase 1 chu me ni somni pakhata tanga December ni somthum pakhasang ni somni panga thlengkhan kalpui to ni in Longklai District ka TB veimi som pathum mu chhuwa ani thua soya TB MBA Phase 2 chu kumin February tanga kalpui than turani a heta hian TB vei om theina mun sanga campaign kalpui turani World Wetlands Day 2026 chu in khan saitwala manani saitwal DC conference hall heni manna hi conservative of forest pulanun sanga kholshing in manpuya ramngole tuitha omna wetland chu ramsa omna mun ani awangin humhal tlat apoimo a hei hi ramsa le nungcha te mai ba ka mishing te tam boruak tha siam tu ani awangin apoimo ti asoi Saitwal District Honorary Wildlife Warden Dr. Lasiam Nuna Kai Shwai Inkoma Hian Tramdil Management Committee IO10 Anmalak Dantlang Pui and Soifia Assistant Conservative of Forest Aizol Puandru Lalthamwanan Tramdil Wetlands Tungchang Asoifia Baka Tramdil le Achevel Kuatangin Tramdil Anchor Tangkaidan and Soya World Wetlands Day 2026 Puala Inti Siak Na Shang Lo Mansem Ani Allahabad Mizo Welfare Association in Nimina Anpol Kumsom ni Pangana Silver Jubilee Anlom chu Lunglei South Bial to MLA Pularam Liana Papuya naman pui Allahabad Mizo Welfare Association Silver Jubilee lom na hian Pularam Liana Papuya chuan Mizo te station sang le ramdang om te insui khom na pola ding thin chu lom omati thuas soya in lungrual taka thokho zel turin acha Mizoram Mel ti moi tu ni zel turin acha bok Allahabad Mizo Welfare Association Silver Jubilee lom na hi Allahabad Bible Seminary Principal Reverend Dr. Tapash Ghosh poi na manpuya alom na inkhoma hian Allahabad Mizo Welfare Association member te ba ka Kanpur Mizo Fellowship le Lucknow Mizo Christian Fellowship ayote antelani Evangelical Free Church of India EFCI in Zirtobni atang ni min thlengkhan marchak station shanga Presbytery le Mission Field in Kompuyan mang EFCI Kaushan hian kumtin February cholni masabera Presbytery le Mission Field in Kompu hian mang chena EFCI Mizoram region chungbi ka Presbytery panga chuan Khanpui Aizo Presbytery Bungtlang South Lunglei Presbytery IOC Vaireng Te Kolasi Presbytery Vaitin Sakortai Presbytery le Suangpuilon Kholiam Presbytery biak inate inkhom an mangani heng Presbytery inkhom pui sang hian ro an rel ba ka kumsang ni somni paru ka tanga somni paria chunga Presbytery pui pa tur thlan ani a nimin pathiani chama inkhoma ko ocean upa nim nge na ordination nei ani a zaning khoma shwai tu thlan tharte nim nge na nei ani bok Presbytery sanga hian thupuyatan rin na a din nge ti man ani fangna hun elong mangla ka o Kumsang ni somni paruk sang ni somni pasari union budget chu nimin khan Union Finance Minister Nirmala Sitharaman parliamenta aphara kumkal lai mek aya budget thar pun na chu za apasari point pasari ani
Union Finance Minister Nirmala Sitharaman chuan rammason ni tur rammason na kong zome ka thil tum pathum economy thang duang le ramdang il pha nei te mipui te be se na ti hlotlin le tho ho na tha nei te chung kwa khutlang le na thona chuang tinin chanvo chom dol na le hlok na antel theina turin budget thari ruwa man ani thu soya tumru na chu hlotlin na achantir tu le theina chu thil tha ti alan tir turin kun na thok lo nei tu te nam hnuai nung tribal le thalai ten rammasona zaran zova an hnen athlen phak theina sarkar lai pui chuan thei top a chhuwa tur thu soi Union Finance Minister Nirmala Sitharaman chuan ramsum din mun siam thana turin thil siam chhuwa na ti punna industry hlui thar thole na sum do na bultan tu te chom dol na mason na rural din na energy intodel na le khopui ti mason na lama tanlak ani tur thur soya rel chakchi pasari hona turte tuikong somni sial na turte heng state Odisha Kerala Andhra Pradesh le Tamil Nadu atanga rare art alai chhuana tura malak na te damdoi siam chhuana lam ti sangklun na te zirna ti masona turen district ina girls hostel hon na te Education to Employment Committee din na le sikul sing khasanga a Creative Arts and Content Creator Laboratory din na tura malak ani tur thuas soi kumsang ni somni panga somni paruk union budget a sarkar lai puin summan ral tura arwa manchu cheng vai bel chenwai somnga pathum singli sang sari zali somruk pariatani a kumkal lai mek revise estimate cheng vai bel chenwai somli pakwa point paruk panga atanga punna hi za pasari point pasari ani a budget pum puya tanga in real bol na sen so revenue expenditure atan cheng vai bel chenwai somli pakhat point pani panga ruwa manni in masona na thona tura ruwa man capital expenditure chu cheng vai bel chenwai som pani point pani ni in kumkal lai mek aya apun na hi za som pakhat point panga ani a sarkar sumbu non debt receipt chu cheng vai bel chenwai som thum paruk point panga ni in che atanga summu tura be se chu cheng vai bel chenwai som ni pariat point pasari ani a summan ral le summu in thauna fiscal deficit chu za apali point pathum ni in leiba le sumde chwa in thauna debt to GDP ratio chu za somnga panga point paruk ni tura chu tani a labor rule na tiamin sarkar lai pui sumpuk tura ruwa man gross market borrowing chu cheng vai bel chenwai som pasari point pani ani do na ni sarkar lai pui le state sarkar ten sarkar lai pui chiatling khom semzai dan tu ruwa man tu 16th finance commission chuan kumnga lo om tur kumin april ni khata changa kumsang ni somthum pakhat march ni somthum pakhat inkar chungin state chanpual atan chiatling khom atanga za somli pakwa arwa mana heng chiatling khom te hi state lian zual pathum sum de chwa chorwal le state sum de chwa in thauna income distance te kumsani som pakhat chiar puya mishing cheng zat te state zaw zong ramgo zaw zong mishing cheng pundan ram sum de chwa pum pui GDP state tho hlok dan milin semdar ani dona state chanpual omsa pona ma state chen khasum in dailo na phushutura revenue deficit grant pek chwa thin chu 16th finance commission a hian ti top ani angin granting aid noya local body urban le rural sum mu chu za somret pakhat point paliati san ani baka disaster management po za somni pasari point pakwa ti sanani a heti rual hian 15th finance commission atanga chu tin 16th finance commission nuaya kumnga lo om tur chunga sumpek chwa tura ruwa man hi za apariat point pathumin atlat niamani kumsang ni somni paruk somni pasari budget aral thuam leven hina kai hnuya dan cheng vai bel chenwai sari point pariat pangarwa manani nimena union budget phara Union Defense Ministry atana sumro mani cheng vai bel chenwa isari point pariat pangani in ministry lian zual zinga sumro mantam na berani a kumkal lai mek revise estimate atanga apun na hi za som pangani in ramsum de chwa GDP atanga za pakhat point pakwa vel atling dona Union Defense Ministry budget pum pui cheng vai bel chenwa isari point pariat panga atanga za som ni pakhat point pariat cheng vai bel chenwa ni point pakhat pakwa chural thuam le ram ven himna ti mason na capital expenditure tura ruwa manani a heta changa za somsari panga cheng vai bel chekhat point pathum pakwa chu ram chunga siam sen sawatan man ani donani Union Defense Ministry in real bonus sen sawatan cheng vai bel chenwai thum point paruk panga ruwa manani a welfare and infrastructure nwaya ex servicemen te pualin cheng vai bel chasing ka sang ni za ruwa manani ba ka border infrastructure atan cheng vai bel chesang sari zathum somkwa pali le pension sen sawatan cheng vai bel chenwai khat point pasari pakhat ruwa manani a research and development atan DRDO nwaya cheng vai bel chesing ni sangkwa zarwa mani in ral thuam le ram ven himna kai hnoi sum do na bultan tu te pualin cheng vai bel chezali somnga ruwa man ani bok
Prime Minister Narendra Modi and India chuan Palestine mi pui te athlop tlat thu le remna le muana atana Arab ram te tho ho na chu asiat pui thu soi ni ni o India Arab Foreign Ministers meeting New Delhi bua se man pui na Inrini Khan Prime Minister Narendra Modi hian India le Arab ram mi pui ten inzom na thuk ta kan ne wangin kum enge moza chung India le Arab ram te inkar tho ho na tha ashin chua thu soya he tho ho na ngeng het tak omsa hi tinghe le zwal turin insum don ton na poisa pei pun na tun lai thiam na energy shisel na kai hnoi le mi pui ten an hlok pui tlan theina tura tho ho chun zom ani tur thu soya India chuan engtik lai point Palestine mi pui te a thlop reng thu soin tun hnai in rem na thu thung hnuai malak na ommek chu India point a thlop thu soin ram ven him na le boruak ral muang tak thwaya rem na le muana thlentir tura Arab ram te tho ho na chu asiat pui thu soyani India Arab Foreign Ministers meeting hi India le UAE kai shwai na hnuaya Arab ram somni pahnia tangin palayan kal khoma India le Arab ram insum don ton hi US dollar tluk le ding on sani somni hu ni me ken India in natural gas alak lu za som ruk le tuial thei thlit film lo alak lu za som li pasari chu Arab ram atanga lak lu ani a India in Asia khothang lam ram te ne na tho ho na huang zau tura ma lak mek na arabi poi monitor ngai ani Kumpling lo mei cheno chizor na le pong swal na kai noya Jeffrey Epstein thu boy Prime Minister Narendra Modi ming lang chungchang sarkar leipuin a soifia Union External Affairs Ministry in thu chwa siama kumsani som pasari a Prime Minister Narendra Modi hian Israel atlo nge ya Amero chu thil thleng chungchang thedar chu poi khoina lian tham taka thiam lo chantir to mi pakhat thu le hla suang to na le ngai ruat na chopol ani awangin thu takla takalak chi ani lo thu tarlan ani US Department of Justice in Karkalta zir top nia Epstein Files Transparency Act hnuaya Jeffrey Epstein thu boy chuina le khapoi mo phek makta duai thum chuang le thalak video nuai khat le singret chuang ati chua khovel huap milangsar Donald Trump Elon Musk Steve Bannon le Prince Andrew Baka India Prime Minister Narendra Modi mingalanga Jeffrey Epstein le Qatar sarkar mi poimo pakhat in biak na a Jeffrey Epstein hian athuro nangin Israel Prime Minister Narendra Modi an zaile lam manga heti hunlai US President Donald Trump ti lom Jeffrey Epstein le Qatar sarkar mi poimo pakhat in biak na a Jeffrey Epstein hian athuro nangin Israel Prime Minister Narendra Modi an zaile lam manga heti hunlaia US President Donald Trump ti lom atum na chu a hlotlin thu tarlan ani a heti rual hian Prime Minister Narendra Modi hi azain alam nge yem ti finfia na awm lo ba ka thalak video tlang zarji nga po Prime Minister Narendra Modi hi mu tur awm ri lo ani biakin le sumdon na huna manchi central air condition chu olsam tikin Mizorama kan siam theita e pung omlo olsam tikin installment in kan pethe heske mi Mizoram tan chawa siam ani Am I just a 9-to-5 guy? Or the one who wants to feel the high? Do I like to turn it up? Or do I like to turn it down? What do I want most? US President Donald Trump and India in Venezuela tuel thei a leitur thua puang nizana thu thar thei dar tu te akomna US President hian Venezuela tuel thei sum don na thar thole na tura US malak na kalmeka Venezuela China sum tang khang mek te an mu le thei na turin China chu tho puya asom thule anin rem to thu soya China rual hian India point Iran atanga tuel thei la lu to lovin Venezuela tuel thei an leito dona hemiatan hian athu phungin anin rem to ti soi
Venezuela tuel theile chungchanga hian India sarkar chuan thu le hla ala nei lova heti rual hian zirtop ni kham Prime Minister Narendra Modi le Venezuela President Lailog Delcy Rodriguez te chuan telephone mangin ram pahnih thoduna chungchang an soiduna heta hian insum don ton na sumpei punna hrisel na kai hnoi agriculture le tunlai thiamna ti masona chungchang an soiduna khovel chimlam ram te tho hona chungchang ba ka rambil buaina le khovel boruak in lumlet mek chungchang po soidun zinga hian atelani Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei and US in Iran abayani chuan Middle East pumpui indo na ashin tur thuasoi nizana mi puite hena thu cha ati chua Iran Supreme Leader hian Iran churam dang laka buaina cho chua chingani lo rualin be ato kani chuan theito pachan let ani tur thuasoya US in Iran abayani chuan Middle East pumpui indo na ashin chua tur thusoin Iran chau ahong lo tur thuasoya US in Persian Gulf che vele in dolong lian enge mozata da chu thil thar ani lo thu soin vaukhana le room thaina te chu tun ma atanga an lo don photo ani awangin Iran chuan a lo thu le mi puite ril ruwa ngong ani phak lo thu soi Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan tun nai Iran tual chung boina thlengmek chu Iran sarkar pai thlak tumna ani thu soya sarkar in rel bol na ti chiat tumin sarkar mun poimo Police sipaile sarkar mun mate bank le most thenga bai ani ba ka Quran bu engi mazat hal ral ani thuasoi European Union in Firfiak Pol Terrorist Organization a Iran sipai Islamic Revolutionary Guard Corps apuan hnuwa Nimin Khan Iran Parliament Majlis chuan Ramdan pui Article 7 nuaya Firfiak Pol anga Iran sipai puang tu te chan let theina dan mangin EU ram sipai zongsong te chu Firfiak Pol apuanga Iran Parliament Speaker Mohammed Bagher Ghalibaf le Parliament member dang te chu Iran sipai IRGC uniform ha in Parliament a hian an kalkhoma Parliament noi National Security Mission chuan Iran khopui terana ommek Europe Embassy a EU sipai te thon ho turin ma alak chunzo mek ani Pakistan chimthlang lam hun than khata balok helpol ten kartop chunga bepuyan thlakna Pakistan sarkarin mo phurtua India apu report than khata tarlan ani danin Pakistan atanga zale nangiat le swal mek balok helpol te hian indrini to ka tang khan hun enge mozata operation herov bepui an thlaka Balochistan Liberation Army te hian Quetta Gwadar Pasni Mustang le Nashki district than khata sipai le sarkar mun poimo enge mozatan bituma Mustang lung in lu chuana mitang jing helpol mi le sa somthum chuang an tlan chuaka rel kong enge mozati chiat ani ba ka sipai chet vela ti khai lak turin kong pui dan cha a omnualani nizana thu thar thedar tu te akomna Balochistan Chief Minister Sarfaraz Bukti chuan helpol tele sipai te inkara darkar somni chuang inkana a civil mi somthum pakhat le sipai som pasar in nun an chan rualin helpol mi za somni panga ka hluman ni thuasoya mi puite thisen mo chu helpol te hian am phur tur thuasoin Pakistan sarkar chu atlom lo tur thule kumsang chuang indo tura a in pei thuasoya Balochistan huam chunga poi khoina thleng thin chu indo na pa ngai ang nilovin intelligence kaltlanga imbeina ani thule India Intelligence Research and Analyst Wing chu hemi phena amazing lapto an nei thuasoya heng poi khoi tu te hian India zom puyan nei nge ti fin fiana an nei thuasoi Balochistan rambia la hian rel kong ti chhiat om no lawangin ven thon thila mi puinol pui himna turin rel chet vel na ti top leilo kani a district chen khata internet le phone signal ti to pani ba ka ven himna khauzo ka kalpui me kani Rimoy lama choy moy na ngai hlut Grammy Awards at Tibet Shwai tu Dalai Lama in Ale Kabu Meditations, the reflections of His Holiness and Dalai Lama mangin Le Kabu chiar chua huanga award dong. Voina tu chua asiama Dalai Lama chuan khovel huwa pashat fu ahlo chulom omati tu soya he choy moy na hi ama pola dona ni lo tu soin mitin in khovel mo phurna an nei choy nun na ani tu soya remna le muan na khongai na Ramgo le nungcha dim doina le mishing dim mon shat fiana chu khovela mishing pluk le ding on ria cheng mek te kalzel na atana poimo thua soya he choi moina hian athuken te zaw zo ka puan zarna konga apui nge abe sei thua soi 68 Grammy Awards nizana crypto.com arena Los Angeles khopuya bua saya Dalai Lama hian best audiobook narration and storytelling recording huanga Ale Kabu Meditations the reflections of His Holiness the Dalai Lama ti mangin award hi adoga he choi moina dong turangai ile Kabu shal kal berte jingami US Supreme Court Justice Ketanji Brown Jackson le Kabu
Lovely One, Amemur le Trevor Noah le Kabu into the uncut grass te chu akhuma zai thiam hlaphuah thiam Rafas Wainwrighton Dalai Lama ayo in a word hi adongani Khatizong khatsansin thar kan puan thei de chu ani e Get bored and hungry, come but our minds correct. Need something quick and easy, got no time to wait. Something delicious, something different from the rest. It's so delicious, delicious. Wanna get something yummy, just get some yummy. 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 Yummy noodles, the perfect snack partner. MD&D Enterprise chuan chung tin temamo in chung bungra che rang carpet vinyl flooring artificial grass woolen carpet doormat tablecloth center carpet folding bed thutnan le mutna na man the sofa kam bed kan nei te hi ronbel chiang ta che foam seat che rang kan neya pillow cushion cover tur pon thane reksin du khan tham kan kola cushion te hi imamoni chuan I thukleng size stock zelin kan siam sak thei cha 3 man ngai lovina first cover kan siam sak thei cha a cover tur po kom takin kan thui thein biakin cushion tur po kan siam thei reng boke mattress a po company rang kan neya itak sign amamo ang zel tur medicated mattress spring air company te po kan neye adu plochi or thole adup nuam tak po kan neya mattress hu bale morveng tu protector po kan nei boke zorle chong tur tan po wholesale in kan pe thei renga dor hi zingdaru ka tanga kaida ru khleng hun thina ni e MD&D himron panvela idu thu sam ron khan dikti role MD&D Enterprise Peter Street le apar khatla Aizol Mizoram